A cóirte, cuireann sé an ásar am a bheith libh chun tús seachtain na gailge ceiliúra libh, fiú go gatha sé bheith fiúil imléana. Is mín le mo bhuíchas a choranúil de lucht eagrathe seachtain na gailge, as achtain cuirethach sibh dom a bheithnúir deanta nniu, agus as achtain obair fiúntach atá faoi bhón agaí. Is iad na grúpaí pobl créimhacha de cuid chunar na gailge agus na scoilíne fudfat na tíre atá mar críláir na seachtaine. Ga an buíchas libh ileog as achtar cuid eibbre agus ó níireachtaí chun chlár éasúil imachtaí a chur le céile. Beidh imachtaí ar siúil ar fudne tíre agus ar fud an dán linn in féile na seachtaine. Seachtain speisialta seo warin ar feadh caiiciis. While many of us have the opportunity to use our Irish regularly, there is a real value in having an annual festival to encourage those who are new to the language or who have not used it for a while. Irish is such a beautiful, expressive medium of communication that connects us so deeply with our surroundings, with our past, with nature, and with each other. Seachtain na Gaeilge provides such an opportunity, one that enables us to engage or re-engage with the language. And there is such a rich programme of events set out for the coming weeks. The main thing is to use your Gaeilge, encourage others to do likewise, and enjoy yourselves in the process. Mar aon leis na himachtaí poibli atá eagrathe, is féidir linn ileog iarach sa bhreise dhéanamh leis an Gaeilge le linn na féile. Mar a gúirt mé, is go fiúil atá muid le céile nniu, né léon dá las sin faoi láthair. Ach tá meán nua buinteach leis an nuathach na riocht cumarsáide a hagan misneach faoi le dúin. Tá cuid bhádaine ag tapú an deis a cuid Gaeilge féine a bheochan agus a cothú le epanna, circil córa, fiúil agus na ranganna ar lína. Tá deis ionta canis do móntóirí agus do álamóirí Gaeilge agus do siúd atá géirí í a chleachta, teach le céile go héasca agus go fiúil. Sirt tá uin ná daoine ar gach levéil a bheile den Gaeilge. Our goal must always be to promote Irish as a living spoken language by speakers of all levels of proficiency in a way that is open, hospitable and joyful and welcome fáilte. I have recently spoken about the cultural trauma that results from imperialism and how this may have helped to shape our own attitude to the Irish language and our usage of it. In encouraging each other to use what Irish we have, we are making space for rediscovery and for reconnecting with our rich linguistic and cultural heritage, as well as joining a growing, vibrant, global community of Irish speakers. Language sharing, a noble endeavour in itself, can also be part of a joyful gathering or any exchange. On Malata Gamagoni na, Turantarna Chance Donjanka, Buin Trilas, Buin Saltas, is over Keluriki and Gaeilge, mar quid lánach dar nairacht, is féile seachtainna na Gaeilge don phobal a gotchine, idir nua caintóirí léfa, agus iad san goléir, nach féidir a rang goníachtas na categorí sin. Táid goléir ócáide mar sé ceiliúra teangan atá cótha agan mar phobal in aineoin brú an timprachas, deacrachtaí agus dúchláin de staire. Nuair hiigeimiid lúch na teangan agus gachnaí bhain lé, tiigeimiid ag an am céine lúch na teangacha eile úsátar in éireann inis, agus tábhacht na tradiisiúna éasúile atá ag marachtáil ar scóicéile fudfat na tíre. Is áit il teangach, il cultúra an tíleán seo idir an Gaeilge an béle agus an ilúmat teangacha a láirtar in éireann go léithúil. Dá bhar sin, tugann sé achas fuiledam, go méid lán na bobal nua á ceiliúra le linn na féile. The inclusion this year of a series of events being organised by Irish speakers drawn from the new communities that have moved to Ireland is to be welcomed. Irish culture is at its best when it is inclusive, welcoming, and open to celebrate the culture and languages of others. Is muitna atá dúlga spéisialta orin, mar sealamhóirí na tradiisiún cultúr agus crochóirí cultúr an tácha cí.
I would like to thank this year's ambassadors for using their influence in such a positive way and for sharing their own personal journeys of reconnecting with their language. Sinead an Taurani Imelda May, Imani Declan Hannon, agus an láthar radio agus telefíse blona trése. Tres líamliv, agus le gach aine ar fud na tíre agus ar lear, an lachig páirt an imachtaí seachtainna céilge. Agus atá ag obair godín chun na himachtaí seo a éagrú. Ar aig glyn le céile, ag buint úsáid as an gailge, berbanacht, agus go déisih slán.